je taj Trumpov zahtev, šta će Evropa morati još da uradi da bi održala savezništvo sa Amerikom, odnosno Donaldom Trumpom. Da li se građani Evropske unije boje da će Rusija napasti evropske gradove, kao što kaže generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Naš sagovornik iz Ljubljane je predsjednik Slovenske nacionalne stranke, gospodin Zmago Jelinčić. Dobar dan, dobrodošli u program. Trump traži od evropskih zemalja da sve one prestanu da kupuju rusku naftu, koju sada inače kupuju od Rusije, mogli bismo reći od preprodavaca. Zašto Trump postavlja taj uslov Evropi? Pa Trump radi za svoju državu i Trump zna da ako se uzima ruska nafta, ova je jeftina. Zbog toga ne dozvoljava da Europska unija uzima rusku naftu jer on hoće da proda američku naftu za po 4 puta višoj ceni nego što je ruska nafta. Znači tu je iza toga stoji biznis i pritisak na Europsku uniju da sluša Ameriku jer inače će dobiti još neki postotak nekih carina. Da li evropske zemlje mogu da se potpuno odreknu ruske nafte? Pa ja mislim da je to u prvom redu to je glupost da bi se odrekle i mislim da se neće odreći. Zanimljivo jer ova Ukrajina će pasti za godinu i po i onda će Evropska unija isto će se raspasti pa će onda za drugom zemljom ponovo potražiti rusku naftu. Rusku naftu uzima Slovačka i Mađarska i nešto i Austrija, a posle toga doći će i do toga da će Njemačka ponovo trebati rusku naftu jer njemačka industrija ide na dole i još sa skupom američkom naftom to ide u propast. Šta bi to značilo za Evropsku uniju? Pa za Evropsku uniju neće značiti ništa, jer ja mislim da će Evropska unija će se raspasti. Evropska unija puca po svim šavovima, vidite da sad ponovo se sprema glasanje o van der Leyenovi, o da li će biti još uvek glavna komesarka i onda kad pogledamo Engleska, makar nije više u Evropskoj uniji, ali jako utiče na Evropsku uniju šta se dešava unutar Engleske, Francuska gori, u Njemačkoj se diže ova Alternative für Deutschland koja će verovatno preuzeti vlast u sljedećim godinama ako ne ubiju njezine šefice i kao što su ubili ovih 7 njezinih ne senatora nego pripremljenih onih kandidata da uđu u njemački parlament. Trump ima teške zadatke za Evropsku uniju. Trgovinski sporazum kojim Brisel mnogo gubi, povećanje izdataka za odbranu, bespogovornu političku poslušnost. Zašto Trump ima takav odnos prema evropskim zemljama? Ili je to odnos prema političkom establishmentu Evrope? Trump je već rekao za neke od ovih voditelja, ovih glavnih voditelja Evropske unije, rekao je već da ne razumiju ni politiku, a ne razumiju ni sopstveni narod. A ne samo da ne razumiju, nego da rade protiv sopstvenog naroda. On je čak neke od ovih evropskih lidera nazvao budalama i nekompetentnim idiotima. A ja mislim, po mome mišljenju, imaju svo pravo. Jer ovo što rade ovi neki naši, pa i slovenački ovi lideri, to je strašno. Namjerno uništavaju sopstveni narod, sopstvenu zemlju, sve što smo nekad imali. Evropska unija još uvijek pokušava da stvori neki konglomerat nekih naroda i zbog toga dolazi do ovih migranata. Muslimani preuzimaju pozicije, preuzimaju vlast i to se polako dešava i u Sloveniji
gdje Šiptari uzimaju pravo u svoje ruke i pokušavaju da teraju dalje. Imamo ove glupe evropske zakone da neko koji dođe u Sloveniju da radi, posle određenog vremena ima pravo da glasa na lokalnom nivou. Tako da možemo očekivati da će u narednim godinama u slovenačkim gradovima biti će gradonačelnici neki stranci, neki Šiptari, neki muslimani, a i Slovence će gurnuti na stranu. A posle određenog vremena verovatno ćemo imati u parlamentu šefa koji neće biti Slovenac, pa će se desiti kao što se dešava u Makedoniji, gde su Šiptari preuzeli sve glavne pozicije u vladi. Da li se građani Evropske unije plaše mogućeg napada Rusije na evropske gradove, kao što tvrdi Mark Rutte, da bi mogli da stradaju London, Madrid? Da li se građani Slovenije plaše? Pa da kažem, Mark Rutte je budala. On je idiot koji živi daleko od realnog života. Ja mislim da Rusi nemaju namjerno napasti ni jednu državu Evropske unije i napasti ni jedan grad. Druga je stvar ako će ove neke zemlje gurnuti prst u oko Rusima kao što pokušavaju Ukrajinci preko Poljaka. Kao sada govore da su ovi dronovi došli iz Rusije, ali u stvari gre za ukrajinsku varijantu koja bi pokušavala da napravi neki kao ratni plan protiv između Rusije i Poljske. Ja mislim da neće doći do toga. Moguće je samo da se nađe neki kreten u Evropskoj uniji kao što je ovaj Rutte, pa da napravi neku eskalaciju. Ako dođe do te eskalacije, onda će Rusi odgovoriti kako treba. Ako, na primjer, Evropska unija preko Poljske i Njemačke napadne Kaliningradsku oblast, tu može doći do eskalacije rata i tada bi mogli evropski gradovi da dobiju neke posete nekih Iskandera ili sličnih raketnih pozdrava. Danas je u Londonu veliki skup koji je organizovao antimigrantski aktivista Tommy Robinson pod nazivom Ujedinite kraljevstvo. Okupilo se, pa možemo i da vidimo, gledali smo u našem pregledu vesti, desetine hiljada ljudi. Robinson je rekao da je revolucija počela. Da li se u Evropi dešavaju neke promene koje bi mogle da izmene dosadašnju politiku Brisela? I kako gledate na ovaj događaj iz Londona? Pa hvala Bogu što je došlo do toga. Ja sam čekao da će doći do toga i to mislim da je početak. To je početak kraja ove woke, ljevičarske LGBT varijante. To mora da prestane, jer ako hoćemo da preživimo kao bela rasa, kao beli ljudi i pogotovo ako hoćemo da preživimo kao Slaveni, onda moramo stati na put tim kretenima koji uvlače migrante i muslimane i ne znam šta, i crnce iz nekih zemalja, kao i oni ih proklamiraju kao inženjere, kirurge i nešto slično. Ništa od toga nema, dolazi do eskalacije nasilja, silovanja male dece i tako dalje. Moramo stati tome na put i ne smemo dozvoliti da se to desi u Sloveniji, da kažem u Sloveniji, pa i u Srbiji, kao što se sad dešava u Evropskoj uniji, u ostalim zemljama, u velikim zemljama Evropske unije. Ja mislim da ljudi imaju vrh glave ovog svega i počet će revolt. Revolt je počeo u Engleskoj, jer Engleska jeste što su dobili ovi Pakistanci i ovi ostali državljanstva Velike Britanije, jer je to Margaret Thatcher napravila. Francuzi su isto greško napravili kad je de Gaulle dao svim frankofonskim zemljama mogućnost da uzmu francuske pasoše i sad je tu problem. Ali
treba će policija svake ove zemlje, pa možda i vojska, da napravi mir i red i kako treba da se sredi, da ne dođe do toga da će ovi migranti, ovo novo došli, uništiti kompletno sve. Jer uništava se povijest, uništava se knjige, uništava se crkve, sve se ruši, sve se uništava i sve preuzimaju u ruke ovi da kažem, ova bagra koja hoće uništiti civilizaciju. A iza toga ko stoji, glavni tip koji stoji iza toga je ovaj Židov Soros, kome je cilj da uništi belu rasu, a kao što sam već rekao, u prvom redu da uništi Slavene. Poljska je optužila Rusiju za pad dronova na svojoj teritoriji, iako nije podnela nikakve konkretne dokaze. Koliko je opasno kada se ovako ozbiljne optužbe iznose bez potvrde i kakve posljedice to može imati i u kontekstu NATO obaveza? Pa Poljska je optužila, u početku je optužila da su to ruski dronovi, a sad već i u Poljskoj govore da to nisu bili ruski dronovi jer nije moguće da lete toliko daleko i već se zna da su to bili ukrajinski dronovi poslati u Poljsku sa namjerom da nekako gurnu ruski, kao da naprave nešto slično kao što su napravili nacisti tada pre nego što su napali Poljsku, kad su preobučeni nacisti preobučeni u poljske uniforme napali njemačku radijsku stanicu. To pokušavaju su Ukrajinci da naprave tako nešto pa da onda budu krivi Rusi i da može onda Poljska, a ne toliko Poljska kao NATO pakt po svom onom članu 4 da reagira, po članu 4 i 5 da reagira i da napadne Rusku federaciju. To su gadne igre ovih Ukrajinaca, ovih nacista ukrajinskih koji bi napravili sve samo da bi zabuktali rat, a iza toga stoje Brisel, stoji van der Leyenova, ova ne znam šta da joj kažem, i stoje svi oni ostali idioti koji ju plešću, a to su biznismeni koji zarađuju u ratu. S obzirom na to da je Poljska priznala da su dronovi mogli doleteti sa ukrajinske teritorije, da li postoji realna opasnost da se incidenti ove vrste pogrešno protumače i dovedu do šireg sukoba u Evropi? Mislim da neće doći do toga povodom ovih dronova, ali u Poljskoj će ovaj Tusk gubiti poverenje građana, jer Tusk je rekao u početku da su to bili ruski dronovi i onda se izostavilo da su to bili ukrajinski dronovi. A neki čak govore da su neki delovi ovih dronova čak kupljeni u Poljskoj, pa onda spremljeni tako za upotrebu. To neće gurnuti prema ratu u Evropi, jer i u Evropi već se zna šta je istina. U Sloveniji nećemo čuti toga, kao što ste rekli, da su to bili ukrajinski dronovi, jer naša vlast i naši mediji su pod izuzetnom kontrolom Brisela i ne sme se to govoriti. Kod nas se može govoriti samo ono što Brisel dozvoli i što ova naša glupa vlast dozvoli našim ljudima. A našim ljudima se dozvoljava manje i manje, sve manje. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija tvrdi da Ukrajina pokušava da proširi sukob na druge zemlje. Da li takva strategija može imati smisla s vojnog aspekta ili bi to bila kontraproduktivna eskalacija? Mislim da Nebenzija to zna i on je to rekao tako da je se to proširilo celom svetom. I svet zna šta rade Ukrajinci. I mislim da neće nasesti ovim varijantama, jer Ukrajinci su mislili da će svet progutati to, da su to ruski dronovi, ali odmah su se javili stručnjaki
koji su rekli da ne može onaj dron da leti toliko daleko jer mu je krajnja granica 300 km, a da dođe to iz Rusije trebalo bi da ima domet 700 pa i više kilometara. Znači, neće doći do toga, jedino ako će neka od onih baltijskih zemalja, Litva, Latvija ili Estonija, da gurne i da napravi neku svinjariju pa da se onda otvori neki novi front u Kaliningradskoj oblasti. Ukoliko se pokaže da su dronovi zaista došli iz Ukrajine, s obzirom na ulogu Poljske kao ključnog logističkog centra NATO-a za pomoć Kijevu, da li bi to moglo da nešto i promeni unutar alijanse? Pa sigurno, unutar alijanse se već počele su promjene, jer ovo značenje da su dronovi bili ukrajinski, to jako utiče na odnos snaga unutar Europskog parlamenta. Makar Europski parlament nema neku bitnu ulogu u upravljanju politike, ipak mora da ga se sluša. I glasovi iz Europskog parlamenta sad su toliko jaki i opet se hoće da se skine ova van der Leyenova koja stoji apsolutno na strani ovog ratnog huškaštva, da bi rat trajao što duže, da bi se Rusija oslabila i tako dalje. Rusija se neće oslabiti, oslabit će se Europska unija i propasti će. I daj Bog da će to biti što pre. Evropska komisija predložila je da se zamrznuta ruska imovina šalje Ukrajini putem obveznica za koje garantuju sve zemlje članice Unije, objavio je danas Politico. Radi se o 200 milijardi ruske imovine. Da li smatrate da će doći do toga i šta bi to moglo da znači da će sve zemlje Evropske unije biti garanti? Pa to je opet jedan idiotizam. Slovenački narod neće garantirati. Makar ova naša glupa vlast se slaže sa time. Ali ja mislim da ima i imovina zapadnih zemalja u veliki financijskom omjeru koja je u Ruskoj federaciji. Ja mislim da će Rusi, jer ne znaju kad će dobiti novac ili da li će uopšte dobiti novac, oni će to nadoknaditi u materijalu, u materijalnim dobrima. Znači, ono što je u Ukrajini uzela Velika Britanija i kao platila za zemlju Ukrajincima, Rusi će to oduzeti, jer oni će tada ne oduzimati od Ukrajinaca, nego od Britanaca. I tu će se nadoknaditi veliki dio tih dugova. A sa druge strane ima i engleske firme, njemačke firme, američke firme. To su opet u Rusiji i tu ima veliku lovu koja će postati ruska. NATO planira operaciju pod nazivom Istočni stražar. Da li je u pitanju odbrambena operacija, kako NATO tvrdi, ili se može posmatrati kao priprema za ofanzivne operacije protiv Rusije? Imali smo i vojnu vežbu rusko-belorusku koja se zvala Zapad 2025. Kako vam to izgleda? Sve ove vojne vežbe imaju namjeru i imaju neki plan kako bi bilo da bi bilo. To je sve priprema, vojna priprema za ako dođe do nekih vojnih eskalacija, kako će se braniti i kako će napadati. Znači, nijedna ova vežba nije samo odbrambena vežba, nego se tu uzima u obzir i mogućnost kontranapada, kontraofenzive i tako. Znači, sve ove vežbe nisu to samo vežbe, nego su to i pripreme. Ako dođe do tog stanja, onda da znamo kako ćemo da radimo. To nije dobro. To nije dobro. Meni je žao da u te vežbe vuku i slovenačku vojsku, pa makar je tu nekih 10, 15, 20 naših vojnika, ali ja mislim da bi mi trebali da kažemo hvala, mi se ne idemo tih igrica i nećemo igrati kako ovaj Brisel i NATO pakt traži. Kakav je značaj i pozicioniranje NATO snaga na istočnim granicama Evrope?
Pa NATO pakt jača svoje pozicije na istočnim granicama, šalje svoje vojnike. Sad bit će razlika jer Amerikanci će otići, ali će Njemci slati svoje vojnike. Onda i Britanci nešto razmišljaju, makar kad se pogleda britanska armija, britanska armada je loše pozicionirana i nema ni mogućnost da bilo gdje dođe i da nešto napravi. Francuzi već su rekli, francuski generalštab je rekao ne, mi nećemo slati naše vojnike, makar to Macron hoće. Ali Macron je sad opet je pao, sad treba da pripremi neke nove ljude za njihovu nacionalnu skupštinu, a pored toga još je pitanje šta će biti sa Macronom. Možda će doći i do toga da se njega makne, pa da onda preuzmu Francusku u ruke neke pametne progresivne sile. A koliko je potrebno da na istočnom krilu NATO-a zaista otpočne sukob sa Rusijom? Znamo kakvog su raspoloženja uglavnom političari u Evropi, ali kakvo je raspoloženje građana? Građani nisu za rat, građani ne vole rat i sve više ima protesta po europskim gradovima u kojima se govori prestati je potrebno sa sankcijama protiv Rusiji, prestati treba govoriti o ratu i prestati govoriti gluposti da će Rusija napasti Europsku uniju. Pametni ljudi to ne veruju. Pametni ljudi znaju da to nije istina, da se to nikad neće desiti. Rusi neće napasti. Rusi ne trebaju Europu. Oni ne trebaju degeneraciju koja raste u zapadnoj Europi jer imaju sopstvenu kulturu na visokom nivou i pored toga imaju i zemlje koje ih nekako suportiraju. Nije cijela kompletna Europska unija na strani Brisela. Evo, Mađarska, Slovačka, pa i Slovenija. Ljudi u Sloveniji ne vole više NATO pakt. Ne vole više Europsku uniju jer to samo nas udara po glavi. Mi trošimo gadne pare za te dve organizacije i hvala. Ne trebamo ih i mislim da Slovenija bi trebala da izađe iz Europske unije i izađe iz NATO pakta, proglasi neutralnost i počne da surađuje sa Ruskom federacijom preko Mađarske, preko Srbije i preko Slovačke. To je u Sloveniji je naša vlast napravila kretenski potez i potpisala je vojni sporazum sa Hrvaškom, a Hrvati su potpisali sporazum sa Albanijom, tako da sad još treba da uzmu i Kosovo i Crnu Goru, pa da se napravi neki bedem između Srbije koja je za Ruse i Europske unije i da se tu napravi neki, neki zid, neki priprema, možda čak i priprema za neku eskalaciju prema Srbiji. Evo sad kada govorimo o svemu tome, ono o čemu smo govorili sa našim prethodnim gostom, vrlo zanimljiva tema, postoji tvrdnja Jeffreya Saxa da mu je predsjednik Emmanuel Macron u privatnom razgovoru rekao da je NATO odgovoran za izbijanje sukoba u Ukrajini. S obzirom da se Macron predstavlja na neki način i u javnosti jeste prikazan kao vođa opšte te koalicije voljnih, kako negde razumete razliku između onoga što govori privatno, evo barem prema rečima Jeffreya Saxa, i onoga što mi vidimo u medijima? Pa morate znati da Macron je lažov. Macron kao tipičan Francuz, on ume da laže i da jednom govori jednom, drugome govori drugo. U privatnom razgovoru on može da kaže bilo šta, jer ako ga neko uhvati za to, on reče ne, niste me dobro razumjeli. To je onaj tipični odgovor Francuza, kad ga uhvatiš na laži, on kaže niste me dobro razumjeli. Znači, ove što govori Macron ja ne bi uzeo za suvo zlato, jer pogotovo sad jer mu jako gori za petama. Njega ne voli ljudi, sad ima još problem sa svojom ženom ili kako se tome kaže i ljudi u Francuskoj beže od njega, imaju ga vrh glave i samo čekaju da ga zamene.
A da li se može desiti da Francuska takođe promeni svoju politiku prema Rusiji? Spomenuli ste da biste vi voleli da Slovenija to uradi. Pa Francuska će prije nego Slovenija promeniti ovaj odnos prema Rusiji. Zbog čega? Jer Francuska je ipak velika država i Francuska ne treba da sluša Brisel, a Slovenija mora da sluša Brisel. Pogotovo jer sva ova naša vlast, ali nažalost moram da kažem više manje politička vrhuška i sa leve i sa desne strane jako rado sluša Brisel. I što oni kažu, ovi naši naprave. Ima izuzetno malo ljudi u Sloveniji koji imaju, kako se kaže, muda pa da kaže ne volim, neću, ne slušam. Da se to kaže Briselu. Kod nas je to teško, ali ipak ljudi razmišljaju na drugi način. Ljudi imaju dovoljno ovih Ukrajinaca, imaju preko glave Ukrajine, imaju preko glave migranata, imaju preko glave muslimana, imaju preko glave kriminala, imaju preko glave silovanja i svega toga. I trošimo novac umjesto za sopstvene ljude, da im pomognemo, pomažemo svima drugima, a šta ćemo dobiti od njih? Nož u leđa. Gospodine Jelinčić, mnogo vam hvala na gostovanju i analizi. Hvala vama. Hvala vam. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ubedljivom većinom glasova usvojila je deklaraciju o osnivanju palestinske države bez učešća palestinskog militantnog pokreta Hamas. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država ocenili su da je rezolucija pogrešan i loše tempiran marketinški trik. Noć u Tel Avivu prekinule su sirene za vazdušnu opasnost i eksplozije. Izrael je saopštio da je njegov sistem HETS-3 presreo raketu ispaljenu